bilo je pohvalno da čovjek ima i hvalili se i dan danas kod Arapa je pohvala koliko djece, koliko vas ima. Nas ima 12, 13 u razredu se djeca hvale time i što više braća i sestara ima, on je ugledniji u razredu. Tako. Za razliku od tako koga propušu zapadnjački vjetrovi, gdje je najvoljeli bi čini se da imaju pola djeteta kad bi mogli. Znači jedno im je puno i onda to naravno to pređe tako u naša podneblja i onda kako ćeš je izdržavati, kako ćeš je odgajati. Ko može izdržavati jedno dijete, može i troje. Ko može odgojiti jedno, može i troje. Ko ne može jedno, ne može ni jedno. Pa je brojno potomstvo, za to pripada nagrada čovjeku. Dovoljno je to što će se poslanik radovati tom potomstvu i ponositi se na sudnjem danu. Da nema ničega drugog od nagrade, to bilo dovoljno. Da usrećiš tvoga poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tvojim djelom. Nema ti ništa bolje od toga. Allah zna šta će sa svojim stvorenjima, subhanallah. Dakle, sa svakim djetetom dođe nova nafaka njemu. Tvoja nafaka je fiksna. Od tebe se neće oduzeti umanjiti ni uvećati nego što ima ono što ti je došlo. Ali subhanallah, djetetu će doći jer mu je propisano, dakle, propisano mu u ezelu, prvi put kad je stvoreno, i propisano mu utrobi majke, šta je? Će biti sretnikom, nesretnikom. I propisano mu nafaka kakav će mu subhanallah biti. Wallahi, thumme wallahi. Kada bi insan imao 1000, svi ti 1000 će doći opskrba. Nećemo ih donijeti ni ja ni ti. I zato ne bi muslimani nikako smjeli biti pogođeni onim čime je pogođen zapad. Jedno dijete je belaj kod njih. A da ne govorimo više. Znači, kod njih nema, ja mislim da kod njih muž kada će da prokune ženu, da kaže da Bog da ostala trudna. To je kod njih, ja mislim, prokletstvo da ga nema većega. Svakako, onome kome je uzvišen Allah propisao da ima potomstvo. Možda nekom dao ima jedno dijete, 2 djece više, to je to što može imati, ne može više. Uzvišen Allah nekome da 10, nekome ne da ništa. Ti ne zna, Allah ti je propisao šta imaš. No međutim, problem je da čovjek koji može, ima mogućnost da ženi, neće da se ženi. Ima mogućnost da ima djecu, ali bježe od toga zato što su djeca skupa, zato što djeca koštaju, zato što se boje odgoja. I najgora stvar jeste što ljudi bježe od djece, kaže ne znamo ćemo moći odgojiti. To ti je opravdanje gore od grijeha koga činiš, kako kaže Arapi. Opravdanje gore od grijeha. Ko može odgojiti jedno dijete, može i 20. Ko ne može odgojiti 20, ne može ni jedno. Stvar je u tebi, do tvoje volje, znači da ih odgajaš.